ngasi gi mirol na ning khatam na hingbang amliba si rani ga indilu gumbi ning tamlan mi singi kathok panani haina union minister sudarshan bhagat na phongdokre employee state insurance corporation ki regional office chahi asigi december thada manipur da hangtoklagani haina union labor minister bandaru datatriana phongdokre amasung masing yamlaba primary gi oja singna manipur high court ki order gi mayokta yaning tabagi khungche chakre मैम खुरमजरी अदम येंबीरिबस इम्पैक्ट न्यूज़ नि पिंकी ओक्रम ना होजे पुंजा सिफावगी मरोइबा पाउसिंग मैम द पिजरी ngasi gi mirol na ningkha tamna nungai na hingba ngamliba si rani ga indilu gumbi freedom fighter kayana maraiba ki damak thawaina pontha piduna ning tamba purakhi baduna ngambani haina rural development ki union minister of state sadarsan bhagat na phongdokre freedom fighters rani ga indilu birth centenary year celebration committee amadi manipur bjp scheduled drive morcha ani na sinduna rani gaindhilu gi chama suba mapo kumon thoram ga mari leinana senapati district headquarters ki mini stadium da ngasi pangthoki ba thoram aduda minister na manipur da pokhibi freedom fighter asigi punsi wari ngasi gi naharol singna khangfam thoi masigi damak freedom fighter asigi mafam da ikai khumnaba utpaga loinana india gi tongan tongan ba mafam da thoram kaya pangthoknari haiki ngasi thauram aduda saru yakiba BJP Manipur Pradesh ki president Thaunaujam Chaubana Rani Gandilu gumba athoibi ama lamdam asida poklamba haibasi ekoi pumnamaki oinadi yamna chauthok chaningai ni mahakpu India government na ikai khumnaba utuna lupa chamagi coin da Rani Gandilu gi saktam hapada RBI na ayaba pikre loinana India ki Parliament House da Rani Gandilu gi murti ama khinnabasu BJP Manipur na taksilagani haiki ngasi pangthokiba thoram adugi khudong chaba lauraduna Naga People Organization NPO na Naga Peace Accord yauna Manipur Assembly da pass tawkiba bill ahom gi matangda chayet naba lairiba asi athuba matamda waroisin ama puraknaba memorandum kaya pisinki मैं कैसे महान विभूति के जन्म शताब्दी वर्ष के तहत आयोजित इस समारोह के अवसर पर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का अनुकरण करते हुए राज्यवासियों को भी किसी प्रकार का कर खास करके टैक्स ब्रिटिश सरकार को न देने की घोषणा की और उन्होंने नागा काबिले थे उसके अंदर में एकता स्थापित करके अंग्रेजों के विरोध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए पहल की। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और निर्भरता उनकी निडरता को देखते हुए पूरे जनजाति समाज के लोगों ने उन्हें मां के रूप में उन्हें देवी के रूप में स्वीकार किया। यूनियन लेबर मिनिस्टर बंदारू दत्तात्रेयना चाही असigi डिसेंबर की अरोइबा फाउबदा एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC की रीजनल ऑफिस अमा मणिपुर दसु हांगलगनी हाइना फोंदोखरे ngasi babu parada leiba all secretariat ki conference hall da labor laws ki matang da awang bathaki mifam ama pangthoklaba matung paumi sing da wafam asi phongdokhibani minister bandaru na paumi sing da makhata na haikibada india pumbada chanaba haukraba sinmi sing da social security amasung health insurance ki kanaba pige dauriba employees state insurance scheme asi manipur da natana mizoram arunachal pradesh amasung andaman and nicobar island da december thadagi chanaba hauragani haiki scheme asi mai pakhangi hairabadi factories sinmi amasung construction workers sing ningthina registration tawba darkar oi masigi mathakta state government ki achauba mateng su changi haina bandaru na makha taki all secretariat ta pangthokiba mifam aduda manipur ki labor minister I Hemo Chandra Singh center amasung state labor department ki makok thongba official sing amasung tongan tongan ba trade union ki mihut sing su saru yaki mifam aduda labor minister I Hemo Chandra na hai ESIC ki office saba si athuba matamda saba loisinduna sinmi singna scheme asigi kanaba athuba matamda fanghanna ba honagani haiba wafam thamki amaromda mifam aduda saru yaki ba trade union ki mihut singna manipur da labor law leiragasu ningthina mathau tawdabana sinmi singda awaba mayoknari basigi akupa report lobiduna center ta pikhatpiyu haina union labor minister ki pungning chingsinke all the expenses borne by central government and ESIC corporation for 5 years. Unorganized workers constitute 93% of the workforce. Approximately 40 crore people are there. For them, we are going to give a UWIN smart card. That card will facilitate and convergence of 4 schemes of the central government, that is Rashtriya Swasthya Bima Yojana, Aam Aadmi Bima Yojana and old age pension. All these schemes will be in the chip
and all unorganized workers will be given this UBIN card. For this, I requested the state government of Manipur for the registration of workers, whatever the facilities extended, we will be extended from the center and see that the proper maximum beneficiary list should be prepared. Union Labor Minister Bandaru Dattatreya Sinmi Singda minimum wages phangan ba haibasi yamna maru oi minimum wages phangan ba center na khongthang sing paikhat pa haure haina paumi singda makha taraduna phongdoke. Manipur High Court ki Justice K.S. Nobin na English singaniga supna tarama thoigi December thada Manipur government na laukiba primary oja lising amaga chamriga kunga humdoibu lauthok anauba DPC gi recommendation thagal haina order thokpagi mayokta oja mayamna wakat khongchat chatkre wakat khongchat adu All Manipur Primary Teachers Association na ya school da leiba MDU hall da mifam ama famlaba matungda chatkibani masing yamlaba oja nupa nupi singna khongchat adu MDU dagi hauraga Education Minister Moirangthem Okendro Singhi New Secretariat Talaiba Office Tamna Laki. Wakat Khongchat Aduna All Secretariat Yaurakpada Police Personnel Singna Thatuna Makhatana Chalan Khide Adubu Police na Association Asiki Mihutarukpu Minister Okendroga Unanaba New Secretariat Ta Changhanki. Association Asiki Publicity Secretary Gunachandra Kakching Tabamna Chahi Manga Hena Thabak Tauraklaba Oja Singbu Mathong Maram Khangdana Maong Maril Tadana Asigumna Lokthokpagi order thokpase minungsi yaumande Asigumba Thawong Asidi Education bu free zone oihanbagi mayoktani haina paumi singda phongdoklamki High Court ki order do khoi yaning de habadi one sided way kanna hoje academic ki magi kano se working hours se su da bagi ILP ki irang su lagi ni na madu ki syllabus fukan na hona ringi timing da matang cha de paikha su sahi pe ka yok salai aduna magi mayok to khoina RT ki against the book da leiba warem ne na da maina khoina amta na laujabane haireba 2011 da request to ki ba DPC pangthoga khan gi bo ja sing je victimize to yaroi aduga akhoi education minister na thu matam da government ki fireb adu lok thokpi Mission Indradhanush ki ani suba phase ngasi Family Welfare Services Manipur ki Director Dr. K. Rajona launch tawkhre. Ahanba phase ta high focus area sing loisan khraba matungda ani suba phase ki oina medium focus area sing da chathagadawri. Ngasi Family Welfare ki conference hall da pangthokiba thoram aduga mari leinana angang kaya ani suba phase hawdokpa oina pentavalent vaccine kapthoki. Thoramaduga Mari Lenana Director K. Rajona Fongdo Kibada, Mama Mapa Oibasingna Tika Thadokpada, Laho Haurakani Haiduna, Akiba Fauba Amadi, Manaknakpada Leba Health Center Sing Chatpada Kudong Chadabadagi, Tika Matam Chana, Thadok Haudaba Angankaya Lady. Masi Pumnamak Asi, Mama Mapa Oibasingda Kanghan Batangai Fade. Ahanba Festa Chingi District Sing Haibadi, Churchanpur, Senapati, Tamenglong Amadi, Ukrilda Chathakre. Masida Chada Yankai Manga Konsinba Ngamkre Haina Dr. Rajona Makhataki. Masi petablin vaccine asina masina ngamisi kai noida koi anabsi nadringi sida koi na kapoba kariman nakhraga di lying badi ngami adu lying basidita ya koi sibana ba thokpa yai adu karimba pharaga su masi soinai gali vaccine preventable diseases laina manga panjagi ba adu mathakta koi BCG polio adegi Japanese encephalitis asigumba vaccine ji jokoi loi cover tawjani mission introduce manung sideda vaccine kapa lapa ngamdaba adi gyan leijadaba ming sidadi masi awareness watana adum kaptana laina sina yakoina khangdana adum angang kayama adum siribani Nakalama Romda Chandel District ki oina Moreda Mission Indradhanush Phase 2 ki oina ngarangdagi manung hanjanba Myanmar border manakta leiba khungang kayadaso hida kapa hokre Dr. Salam Priyo Kumar, District Immunization Officer, More Hospital ki midyeng makada hospital asigi nurse asa staff kaya yauna More ward number 1 dagina 9 amasung Myanmar border ga thangnaba manung hanjan na leiba khungangda leiba chahi ani gi makada leiba pikliba angang singda hidak BCG, DPD, OPV, measles, JE, TT loinana atai hidak kaya yauna hidak kapagi thabak ngarangdagi hokre RIMS की non-teaching contract staff सिंह थबक लेप्तुना डायरेक्टर की ऑफिस ममांगदा खोंजंग चंगसिनख्रे ngasi ayukta ki hauna masing yamlaba contract level staff singna khongjang aduda saru yakhi
खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा अमना इम्पैक्ट न्यूज़ दा फोंदोरकपदा चाही 10 दगी हेना इंस्टीट्यूट असिदा थबक तौरकलबा स्टाफ सिंगबु ngasi फाउबा पोस्ट हांगलकपा मतमदा मेंसिनदुना रेगुलराइज तौबिद्रे ममांगदा फमखिबा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 95 सुबा मिफमनसु कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ सिंग रेगुलराइज तौनबा वारेपनखिबा लेख्रबनी अदुबु हौजिक अमुक नहौनना अमुक रिम्स की डायरेक्टर ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मिफम अमुक फमलगा खनखिनी हायरकपा लाइबक थीबनी मखा ताना रिम्स अथॉरिटी के माइकैदगी वाफम अमत थमलक्त्रबदी खोंजंग चंगसिनगनी हाइना फोंदोरखि हौखिबा तांग तरुकता इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसी ऑफिस चेंबर दा पांगथोखिबा ग्रास रूट लेवल कंसल्टेशन प्रोसेस towards the formulating of a new education policy in the country under the initiative of the Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi haiba mifam asiga mari lenana October tang 8 dagi nungthilgi pung ama taba matamda meeting cum consultation program ama pangthokani mifam asi porompat ki DC office ki panchayat hall da pangthokani mifam asida ward number 18 19 20 21 22 23 amasung 26 ki councillor amadi ward member singna suksoi सोइदना सरुक यानबा एसडीओ पोरमपाटना मीडिया की थोंगदा पाउजेलकली आईएलपी की इहौदा सोक्तुना लाइकनरकपा लाइरिक यंगबम लेकाय सलान थोंगदगी संगलाकपम सुनंदा शर्मा की फिबम फलक्तबदगी मपालमदा लायेंगबा पामलबसु सेल थुमगी फिबम फत्तबना लायेंगबा ngамदना लेरे आईएलपी का मरी लेनना इहौ चंगसिनबदा संगलाकपम सुनंदा शर्मा की मखुत स्मोक बोमना पानबदगी सोकपदगी स्टेट असिगी हॉस्पिटल कयादा लाइकनदुना लाकपनी अदुबु फिबम फगलक्तबदगी स्टेट असिगी मफमदा लैबा मपानदा लैबा हेने एडवांस ओइबा हॉस्पिटल दा लायंग बतंगाई फदबदगी फिबम लाखिबनी नोंमगी सूरगी चाबगी मथक्ता मचा अहुम लैबना मपान की एडवांस ओइबा हॉस्पिटल दा लायंग बंगमदबनी हाइखि गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट पाकथोक चाउथोकबगी इविक्शन तौबदा युम होंगतोकलबा निंगोंबम हैरुपोक चिंगादा लेरिबा प्रीपेड कनेक्शन पुसनबा ngамदबा इमुंग कुनगा मरीदा अहानबा मई पुसनबगी अचंगबा सेनफमसिंग सोशल एक्टिविस्ट सोराइसम मनावतोना पुथोक्तुना मई पुसिलहनगिबगी दमक नावरिया पाखंग लाकपा केंद्र कमिटीना थागतपा फोंदोरकली मसिगी मखा तारकपदा नावरिया पाखंग लाकपा केंद्र की मनुंग चना लेरिबा ग्रेजुएट पास तौरबा थबक तौबगी चही हेलबसिंगदा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पीबा हौरगनी अकुपा मरोल अक्टोबर की तांग 12 की पुंग अहुम फाउबगी ममांगदा नावरिया पाखंग लाकपा केंद्र कमिटी की ऑफिस तकी खंगबीबा यागनी पोंग लंबी इखंग खंगौदना थिंगजनखिबगा लोइनना लंबी असिगी मथक्ता जेनिम्स की एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सेंटर अमा साजिंदुना मतम पुंबगी ओइना थिंगजनखिबगी फिबमदा लेरे लंबी असी थिंगजनखिबना मरम ओइरगा नोंपोक माइकीदा लेरिबा तखेल सेंजम टॉप मयाई लेकाय मोइरांग कंपू कोंगपाल कोंखाम लेकाय कोंगपाल खाइदेम लेकाय न चिंगबा मफमदा लेरिबा मियोय सिंगदा चाउना खुदोंग चादबा कया मायोकना हले लोइना हौखिबा सेप्टेम्बर की तांग 23 जेएसी अगेंस्ट दी क्लोजिंग ऑफ पोंग लंबी बाय जेनिम्स अथॉरिटी कौबा जेएसी अमा एल तोंबा सिंगना कन्वेनर ओइदुना सेमख्रे हिरम असिगी मतंगदा मरी लेनबा सिंगना मियेंग चंगबिद्रबदी अकनबा खोंजंग चंगसिनबा सेम सारे हाइरी पनबा याबदी हाइरिबा लंबी असी हंतक चहीदा एमसीआई ना येंगसिनबा लाकपदा थिंगजिनखिबनी आइना थिंख्रबा पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेपाक प्रिपाक की 39 सुबा मपोक कुमोन थौरम लाकपदा लुप असिना मणिपुर की मियाम अमदी कोरकोम की मेंबर सिंग लोनना वेसीगी याओ लुप खुदिंगमक्ता याइफा पाउजल पिरकली लमदम असिगी अपुनबगी सक्तम ngамखै चिंगमी तम्मीगी मरी लोन नाट खुसा हैबा लउ सिंगुबा अकोइबगी फिबम सेनमिट लोन इसागी सक्तम कनबगी मतम ओइरे हाइना लुप असिगी चेरोल अमना फोंदोरकले वांखै थांगपाट मपा लंबी थिंगदुना लाकपा अदु ngasi याई स्कूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए इलांगबम चानगा यानबा अमा पुरकपदगी लंबी थिंगबगी खोंजंग अदु हंदोखरे वांखै थांगपाट मपा लंबी सेंबीदबदगी वांखै थांगपाट रोड डिमांड कमिटीना लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिरकपा अदु ngasiga थाना नुमित हुमनी सुरकपगा लोइनना हेना कनबा खोंजंग ओइना वांखै कोंगबा लंबीसु ngasiदगी थिंगबा होखिबनी फिबम मसिदा एमएलए इलांगबम चान गा लोइनना पीडब्ल्यूडी की ऑफिशियल लाक्तुना खोंजंग चंगसिलेबा सिंग उनखी मदुदा एमएलए चानना हौजिक मक्किदी लंबी पाकथोकपगी ओइनदी गवर्नमेंट की फंड लेतबना अयाबा पिरक्ट्री अदुबु हौजिक लेरिबा लंबी असिदा ब्लैक टॉपिंग तौबगिदी अथुबा मतमदा महाकी माइकैदगी तौरगेनि हाइना थाजबा पिरंबदगी लंबी थिंगबगी खोंजंग असि हंदोखिबनी अमरोमदा करिगुंबा लंबी असि अथुबा मतमदा सेंबिदबा तारबदी हेना कनबा खोंजंग चंगसिलकनी हाइना लंबी थिंगलिंगै मनुंगदा
ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯡꯒꯄꯥꯠ ꯂꯝꯕꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯁꯟꯖꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯃꯦꯟ ꯔꯣꯗ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯕꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛ ꯑꯇꯩ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯝꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯝꯗ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯆꯞ ꯌꯨꯝꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯖꯕ ꯐꯟ ꯈꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯃꯁꯥꯡꯁꯤꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯄꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯥꯡꯅ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯑꯩ ꯊꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯛ 12ꯗ ꯃꯤꯂꯥꯜꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ 3ꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯊꯧꯄꯨꯒꯗꯕ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯃꯤꯂꯥꯜꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯣꯏꯁꯪꯗ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 12 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯂꯥꯜꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯂꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ꯫ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯃꯨꯛꯀꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯂꯤꯃꯤꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯪꯂꯩ ꯄꯥꯊꯋꯦ ꯐꯣꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯅꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯥꯔ.ꯕꯤ. ꯃꯤꯟꯊꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯆꯤꯡꯇꯝꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯉꯩꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯪꯂꯩꯄꯦꯠꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯇꯝꯐꯥꯁꯅꯥꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल अमदी डीडीके इम्फाल अमदी मणिपुर फिल्म की ममिंग लेरेबी सैसक्पी सोइबम मंदा चनुना इसै नोंमाइगी लमदा लिसांग सिटना कथोक्तुना मियामदा सर्व तौरकपगी होटनाजमनबु खंगबीदुना भारतीय दलित साहित्य अकादमीना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नेशनल अवार्ड इंग्लिसिंगनिगा सुपना 15 पिरकपदा वांखै मेहौबम लंपाक्ता लैबा लिजर्ड लाइब्रेरीना चेरोल अमदा नुंगाइबा फोंदोरकले। Rhythms of Manipur की डांसिंग ड्रमर्स हाइना मिंगथोनबा अनौबा म्यूजिक कंपोजिशन असी अक्टोबर की तांग 13 तगी नवेंबर की तांग अमा फाउबा दिल्ली की मफम कयादा सिनगदौरिबा मापन सुबा दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल इंग्लिसिंग सुपना 15 की सरुक अमा ओइना श्री राम सेंटर न्यू दिल्ली दा अक्टोबर की तांग 19 की नुमिदांग की पुंग 3 ताबा मतमदा उटकदौरी। डांसिंग ड्रमर्स असी हुइड्रोम अनिल कुमार अमदी लाइश्रम मिलनजितना कंपोज तौरगा आर.के. सनातोंबना डिजाइन तौदुना पुथोकपने। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हाइबा थीमदा इंडिया की तोंगान तोंगान मफम की सर्जन सिंह खुसमनदुना मणिपुर स्टेट चैप्टर ना 28th एनुअल कॉन्फ्रेंस असी मानिकोन 2015 रिम्स की जुबली हॉल लाक्लिबा अक्टोबर की तांग 10 अमदी 13 पांथोकलगनी। कॉन्फ्रेंस असिदा सर्जरी की लमदा लेरिबा अनौबा खोंगथांग की मरमदा इंडिया की मफम कयादगी लाकपा सर्जन सिंहना वांगांगनी। वर्ल्ड साइट डे की थौरमगा मरी लेनना आई केयर फॉर ऑल हाइबा थीमदा सीजा आई केयर फाउंडेशन न सिंदुना ngasi सीजा हॉस्पिटल दा थौरम अमा पांगथोखरे। थौरम अदुदा सीजा आई केयर फाउंडेशन ना चथखिबा आई केम्ता चाउना मतेंग पांगलखिबा क्लब एनजीओ सिंगी म्यूट सिंगदा सर्टिफिकेट सिंग येंथोखी। वर्ल्ड साइट डे असिना मरी लेनना सीजा हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर के.एस. पालिना थौरम असी मिट उदबतगी करमना गाक्थोकदगे हाइबगी मतंगदा अवेयरनेस पीबनी। हौजिक सीजा आई केयर फाउंडेशन ना मदुराइदा लैबा अर्बन आई केयर सिस्टम गा कोलैबोरेट तौदुना स्टेट असी खक्तदा नतना मणिपुर गा युमलो नरिबा स्टेट अमदी युमलो नरिबा लैबाक सिंगदा मिटलायंगबगी थबक पाइखतबा हौरे। मसिना स्टेट असीगी मनुंग हंजनबा मफम सिंगदसु मिटलायंगबा ngamlagani हाइखि। आई पिसा पाइदे हाइना आई ब्लाइंड ओरगा लेरगे हदु याररोय आइदा फ्री ऑपरेशन तौबा मा नत्रगना यामना सब्सिडाइज तौरगा तौबा मा पीबा ngamba कांगबुदना पीरगा ऑपरेशन तौबा अमता चिथादना कोइना थेंगनरुबा ममितांगवा सिंगसे कोइ लायंग ngamnabagi damta कोइ प्लान तौजबनी चिलाइबु फदना अर्बिन आई केयर सिस्टम मदुराई पृथ्वी मनुदा ख्वाइदगी ममिंग लैबा ख्वाइदगी चावबा हॉस्पिटल सिगा कोइ कोलैबोरेट तौई मगी पाउताक मतुंगिना कमाइन तौरगा कोइना लायंग बसी होंगन गदगे हाइबदुगी पांदमदनी कोइ जंगसे लैसे अदु नतना
ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯀꯥꯔꯛꯑꯒ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯎꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ Coalition for Indigenous Rights Campaign Manipurna changsillakiba merger agreement ki mayokta leiba thagi saruk ama oina ngasi Imphal East District ki manung chana leiba Sanjembam Khulen Sanjembam Khunau Kabongput Top Khunau amadi Kaikolda Khulgi Club amadi Mera Paibi Singna khusam naduna Manipur gi state flag lam ama chingthaduna merger agreement yaning da utpaga loinana pre-merger political status ki matangda khananena ba mifam ama pangthokre haina Coalition for Indigenous Rights Campaign Manipurna thadorap Cherol Amana Fongdorakli. Hauzik Sanabaki Pauda, Tarasuba Manipur State League King Asi Sanakiva League Match Singda Neroka FC Sangakpam Amadi, M Khabam Animai Pakre. Ngasi Sanakiba Kuntra Mari Super League da Neroka FC Sangakpam na Jet FC Churchan Purbu Panjal Manga Sunoda Maithiba Pikibani. Mai Pakraba Neroka FC Sangakpam ki Panjal Manga Adusi Ace Kishan M Ashok, NG Ronald, T Ace Johnson Amadi, Nigerian Emeka Christian na Chankibani. Chatharakli ba league tournament asida khwaidagi panjal yamna chanba ngamba team ama oikhibaga loinana league round taruk sanakraba matungda Neroka FC Sangakpam point tara taruk fangduna hauzik fauba mangjil thaba team ama oiri ani suba sanakhiba kuntra manga suba league tana M Khabam gi sanaroi L Dewan T.A. Santos amadi N Pritam na match ki tara taret kunga taret amasung humbudra matoi suba minute singda panjal amamam chansinduna USA khuraibu panjal ahum suinoda maithiba pibangam khibani Kumakjam Ingocha Memorial Trust ki Sentang Makhada All Manipur Football Association na sinduna Imphal ki Mapal Kangje Pungda Chatharakliba League Tournament asida team tarani toina saru yari Hayeng Sanagadaba Kuntra Taruk Suba League ta FC Jalen Sada Hills amadi Nisa Thangmai Banga Kuntra Taret Suba League tana MPSC Imphal amasung Nako Nambul Mapal anina lamba tawnaragani Imphal West 3rd Division Football League Tournament ki ngasi ayuk sanakiba league match singda UPC Pisum amadi MC Malom ani panjal amamam chanaduna draw oikre ani suba league tana Pambial Patsoina SDC Samurobu panjal ani suinoda maithiba pikibani Nungthil sanakiba league match singdana YWC Langthabalna PCC Mayai Koibibu panjal ani amada aduga WSC Ngairangbamna Sun Club Mongsangai bu panjal ani amada maithiba pibangam kibani Imphal West District Football Association asinduna Malom Tera Khagi Sanabungda Chatharakliba League Tournament asida team tarani thoina saru yari hayeng tournament asigi makhata ba league match sing sanaragani Ahanba W Ibohal Singh ex MLA amadi Anisuba late W Pisak Singh Memorial Under 13 amadi Under 15 Boys 7 aside football tournament ki league match sing sanaba loikre ngasi sanakiba Under 15 Boys Ahanba league ta MFC Moirang Kampu walk over fangkre ani suba sanakiba league tana Jesedo Hatta Golapatina YKYDO Khetri Bengunbu Panjal Tare Suinoda Yamna Lakchana Maithiba Pikhibani Unemployment Youth Learners Association Porompat Thawan Thaba Imphal East na sinduna haukiba tournament asida Under 13 boys ki team taragani thoi amadi Under 15 boys ki team tara mathuina saru yari thasi ki tarada tournament asigi semi final match sing sanaragani Moirangthem Ibobi Memorial First Division Football League ta Neroka FC Sangakpam mai pakhibaga loinana Minutong Hatta Golapati Athletic Union amadi SCC Porompat anina draw oikre ngasi league tournament asigi ahanba match ta Neroka FC Sangakpam na SSC Sektabu Panjal ahum anida maithiba pikhibani ani suba sanakiba league tana Minutong Hatta Golapati Athletic Union amadi SSC Porompat anina Panjal amata chanaba ngamdana match adu draw oikibani Imphal East District Football Association sinduna Khetrigao gi sanabungda chatharakliba tournament asigi hayeng makhataba league match sing sanaragani Under 14 boys and girls ki state level inter school handball tournament ki league match sing sanaba loikre ngasi sanakiba nupa macha gi league match singda Imphal East na Chandel bu Panjil tara anida Thoubal na Bisnupur bu Panjil tara anida Ukhrul na Imphal West bu Panjil ahum amada aduga Imphal East na Kangpokpi bu Panjil tare tarukta maithiba pikhibani ngasi nungthil sanagadaba ahanba semi final da Thoubal amadi Kangpokpi ga ani suba semi final da na Imphal East amadi Bisnupur anina lamba taunaki nakal amaromda Under 14 girls ki ahanba semi final da Imphal East amadi Bisnupur ga ani suba semi final da na Thoubal amadi Kangpokpi anina lamba taunaki Department of Youth Affairs and Sports
Manipurna sinduna Khuman Lampak Sports Complex ta chatharakliba handball tournament asida nupa machagi team mapal amasung nupi machagi team nipal na saruk yari. Homfu Suba Sir Churchan Singh Ji Lekam knocked out open kang tournament ta Yai School kang khut mai pakre. Ngasi sanakiba tournament asigi league match amada Yai School kang khut na Singjamai kang khut pu panjal kunga manga tara manga da mai thiba pikhibani. Manipur Kang Association ki mityang makhada Ibudong Moirang Pokpa Development Kang Association sinduna Ibudong Moirang Pokpa gi sanglenda Laikprakpam Laikai Kakwada tha asigi kuntare tagi haukiba kang tournament asida kang khutara humdoina saruk yari. Hayeng sanagadaba league match amada Gopal Deba Yai School kang khut amadi AKU Thangmaiban kang khut anina lamba taunaragani. Taramathoi Suba Players Trophy League Kam knocked out open kang tournament ta LSK Wangoi kang khut mai pakre. Ngasi sanakiba tournament asiki tarahumdoi suba league ta LSK Wangoi kang khut na Yai School veteran kang khut pu panjal kungani thoi taragani thoi da mai thiba pikhibani. Yai School kang khut na sinduna Sri Sri Gopal Deba Mandap Yai School gi Chinga Kham Laikai da chatharakliba kang tournament asida kang khut taramathoi na saruk yaduna tha asiki kundagi pangthokpa haukhibani. Tha asigi tarada sanagadaba tournament asigi taramari Gopal Deba Yai School kangkhut amadi IWKK Uchekon kangkhut anina lamba taunaragani. Arobada bulletin asigi headlines amuka hana miyamda thamjage. Ngasi gi mirol na ningkha tamna hingba ngamliba asi Rani Gaindili gumbi ningtam lanmi singi kathokpanani haina Union Minister Sudarshan Bhagat na phongdokre. Employee State Insurance Corporation के Regional Office चहेगी असिगी December थादा मणिपुर दा हांगतोक लगनी हाइना Union Labor Minister बंदारू दत्तात्रेय ना फोंदोक्रे अमसुंग मसिंग यामलबा प्राइमरी योजा सिंगना मणिपुर हाई कोर्ट की ऑर्डर की मायोक्ता यानिंग दबगी खोंचत चतखे